uyu munsi ingabo za ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Kongo zagaragaye mu mujyi muto wa Sake nyuma gato yuko zitangarije ko zigiye gufatanya n'igisirikare cya leta mu rwego rwo gukumira M23 ngo idafata utundi duce. Abantu batandatu barimo abana bapfiriye mu gitero gisirikare cya Mali cyagabye ku mitwe yitwaza intwaro mu mujyi wa Gitero. Ishyirahamwe ryita ku kiremwamuntu ryakunze gushinja igisirikare kiri ku butegetsi guhutaza abasivile, ibyo cyo gihakana. Uyu munsi wa kabiri abanyamisiri burijwe amabisi bavana muri Libya basubiza iwabo. Hashize igihe Libya ihanganye n'ikibazo cy'abimukira babayo badafite uburenganzira, aho 600 bo mu Misiri bamaze gucyurwa iwabo. Muri leta ya Borno aha ni muri Nijeriya, abahinzi b'umuceri 11 biciwe mu gitero cy'Abajihaditse abandi benshi Baburirwa Irengero. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo yahamagariye Israel ko habaho isuzumwa ry'umubano w'ibihugu byombi, ibyo yise ko ari ibintu bisanzwe. Nyamara biragaragara ko bifitanye isano n'abantu bapfira mu ntambara ihanganishije Israel na Hamas.